Ndagusuhuje kandi nkwifurije ikaze munyemerere twiruke no muri izi breaking news de amakuru ari kugenda avuga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi n'amakuru yihutirwa cyane n'ubundi ku rugamba ari kuvugwa ku rugamba. Ese byifashe gute? Ariko kandi hari inkuru iri kundi kubategurira n'ubundi yizewe mu buryo bwuzuye, ndetse n'umutwe usa nka AFC M23 ugiye gushingwa n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi n'ubundi hahamagajwe n'ubundi umuhungu wa Habyarimana, uyu nguyu nawe yamaze kuba yagera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko iyo nkuru ndaza kuyibakorera. Ariko munyemerere tuze kugaruka n'ubundi kuri izi nkuru ziri kuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yihutirwa cyane nuko umupaka n'ubundi uhuza Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu byamaze kuba byarangira, wamaze kuba wafungurwa. N'ubundi ni mu gitondo nababwiraga yuko n'ubundi uyu mupaka bishoboka yuko uza kuza kuba wafunguka, ariko kandi tumaze kubona amakuru avuye ndetse ahantu hizewe, ndetse turaza kuza kuba twananyura mu buhamya bw'abantu batangiye kuba bakambuka uyu mupaka. N'ubundi n'umupaka n'ubundi wa Gatumba Kavimvira, n'ubundi uva muri mu Burundi werekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo ngayo nayo turaza kuyageraho, ariko kandi ndaza kubabwira imirwano aho iri ikomeye cyane. N'ubundi ni muri Gatoyi, Kibabi, ahangaha ni muri Masisi hakomeje kuba hakumvikana imirwano ikomeye cyane. Ariko kandi ndaza kubabwira n'ubundi abaturage batangiye kuba bahunga hano muri Masisi, ariko kandi ndababwira n'amakuru nahoraga mbabwira yuko muri Bukavu naho byamaze kuba byakomera cyane. Ayo makuru nayo turaza kuza kuba twayasorezaho, tuze kumenya byinshi birimo biravugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mbere yuko nza kuza kuba natangira aya makuru yacu, banza urebe aho hasi ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe, maze ubanze urikande kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Amakuru avuye n'ubundi ahangaha muri Kavimvira, n'ubundi ni ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho wari warafunzwe mu mwaka wa 2025 mu mpera zawo. N'ubundi naho M23 yagiye igafata umujyi ukomeye cyane, n'ubundi ni umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha ni umujyi umwe M23 yafashe, n'ubundi uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. M23 rero mu kuwufata icyo gihe igihugu cy'u Burundi cyahise gitangaza yuko gifunze uyu mupaka. Uyu mupaka uza kuza kuba wafunga, ariko kuri ubu n'abaturage n'ubundi bari mu Burundi bari baramaze kuba batanga ibibazo bikomeye cyane, bavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi mu buhunzi batabayeho neza, ndetse bashaka kwitahira ariko bakabura uko babigenza. Ndetse n'umwe mu bari bari mu Burundi twanavuganye, ndetse ibyo twanabibagejejeho mu buhamya yari yatanze yaduhaye, avuga yuko aho bari mu gihugu cy'u Burundi aho bahungiye n'ubundi batishimye habe na gatoya. Reba nk'ubwo ngubwo ngo baburaga icyo kurya, bakabura amazi aragenda, umuriro ngo ni ikibazo, network za telefone icyo ngicyo cyari ikibazo gikomeye cyane. Ariko kuri ubu ngubu byamaze kuba byarangira, kuva ku isaha y'isa 12 za mu gitondo kugeza ku isaha y'isa 2 abinjira n'abasohoka bagomba kuba bakinjira, haba ari abava mu Burundi ndetse ari n'abinjira bavuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu inkuru nuko barimo barinjira rwose nta kibazo gihari. Ubu ngubu barimo barinjira nta kibazo gihari. Reka tuze kuba twategereza ese bizaza kuba byagenda bite, cyangwa se abaturage bo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazataha. Ubwo ngubwo kamera zacu n'ubundi tugiye kuzitera muri Uvira, muzababona barimo baratahuka, n'ubundi bubahiriza ibisabwa nk'uko amategeko y'abinjira n'abasohoka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi yateguwe cyangwa se ateganwa. Iyo ni inkuru ya mbere. Reka tugaruke noneho ahantu hari imirwano M23. Ese ni uruhe rukuta uyu munsi yegeze kuba yafunga kugira ngo ize kuza kuba yarwana ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Kuri ubu ngubu M23 kuri ubu navuga yuko yatangiye noneho kwisubiza ibice muri Masisi n'ubundi muri Gatoyi,
ahangaha M23 yari imaze iminsi iri gutsindwa ku rugamba. Ibyo ngibyo twarabivuze tubabwira yuko ku rugamba imasisi M23 iri gukubitwa inshuro n'abacancuro benshi cyane bari hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko uyu munsi yabashije kuza kuba yakisubiza ibice ndetse inafunga urukuta ku buryo ki ibitero biri kure cyane rwose yaho ibi bice biri, cyangwa se kugira ngo winjire muri aka gace n'ubundi muri utu dusantere M23 yagiye ifata hano muri Masisi ahitwa Gatoyi Kibabi, harashwe ibimbunda zinini ndetse n'intoya mu buryo bukomeye cyane. Ahangaha harashwe imbunda za hatari ndetse M23 iza kuza kuba yakigarura utu duce n'ubundi twa Gatoyi ndetse na Masisi. Kuri ubu ngubu imirwano igasa nkaho abaturage bari batangiye no kuba bahunga. Ahangaha bahunze cyane, bari bamaze iminsi igera kuri 2 bari guhunga benshi cyane, ariko M23 yamaze kuba yatangaza yuko yamaze kuba yahigarurira mu buryo bwuzuye, ariko nta makuru y'ibanga tuba twamenye. Turacyategereje n'ubundi ko M23 confirma yuko yamaze kwatangaza, ariko twebwe tuba tuganira na bamwe mu b'imbere muri M23 baratubwira bati byamaze kuba byarangira, urugamba rusa nkaho rwarangiye, nuko nyine tutahita dutangaza ako kanya, ariko byarangiye. Twe turabanza tukabahereza breaking, nkuko nabahaye breaking nkavuga nti uyu munsi cyangwa ejo mushobora kumva ku mupaka hariya mu Burundi hafunguwe, nuko tuba twamenya amakuru mbere tukavuga tuti nyamara agacu karimo. Niyo mpamvu rero twita tuyabagezaho 5 kuri 5, bikaza kuza kuba n'ubundi bijyana nuko imirwano ikomereje n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Kavumu ahangaha muri Bukavu. Ndakubwira yuko bigikomeye nyamureka, ahangaho biracyakomeye cyane, biracyakomeye cyane. Abaturage bahangaha bafite agahinda, abaturage baha barimo bararira yo kwarika bavuga bati ibi ni ibiki mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nta kundi nyine, narababwiye ngo nujya uryama ukumva urasinziriye, ukumva uri mu gihugu. Abenshi badukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda, bumva nta sasu riri kuvuga mu gihugu, bumva ntaki, mujye murarama mushima Imana, cyangwa se musengere inzirakarengane abasivile bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batazi ibyo ari byo, bumva intambaro za hato na hato, intambara, amasasu abarasa, ugasanga bamwe bahakuye ubuzima, bamwe bababuriyemo ababo. Nyamuneka jya udutera isengesho, niyo yaba umunota umwe, burya igera ku Mana, kandi intambara nazo zizashira, kandi ngo byaranahanuwe yuko mu bihe by'imperuka n'ubundi intambara zitazabura. Ariko jya usengera abo ngabo. Muri Bukavu rero nari nkomoje ku baturage n'ubundi barimo bararira cyane muri Kavumu. Ahangaha muri Kavumu rwose mo hasi abaturage barimo bararira cyane, bari kurira bavuga bati mani y'intambara izarangira ryari, ese bizagenda ryari? Kubera yuko ngaba wazarendo noneho ikintu kibabaje hano muri uru rugamba rwo muri Kavumu, ikintu kibabaje nuko abawazarendo ngo barimo baramara gutsindwa urugamba bakubise kuri M23, bikashobora kuba byakanga, mu gihe abandi bacanshuro bisubiriyeyo n'ibikoresho byabo, bo bakagaruka bakaza bagasahura abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakabambura ibyabo, abandi bakabavutsa ubuzima, bakabakorera ihohoterwa. Akenshi abaturage bakomeje kumbwira ati abasirikare ba FARDC bo barimo ni bake, ariko abawazarendo bo ni benshi, n'ubundi ikibatunze no gusahura abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka ibi bintu biteye agahinda hano pe, biteye agahinda. Ariko nyine nta kundi, burya abenshi ngo dukuramo isomo, kuko hari abantu benshi bajya bankurikirana hano kuri YouTube, bo bajya banamvugisha mu gikari bakambwira bati mu biganiro twumva twebwe turi aho tudamaraye, burya dukuramo isomo ndetse tugakuramo n'inyigisho, tukumva yuko dukwiriye kurya ariko twibuka ko ejo hatari ahacu, cyangwa se twibuka kurya tugasigira n'abatabibonye.
ahangaha havemo isomo, cyangwa se namwe mudukurikirana twizera yuko mwagakwiye kuba mwakuramo isomo. Ariko kandi ni mu kanya gatoya ndaza kubabwira amakuru n'ubundi yo muri Kinshasa n'ubundi aho bategereje umuhungu wa Habyarimana, ndetse ndaza kubabwira ese ni bande bazanye, ese baraza kuza gukora iki mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ndababwira ngo hagiye gushingwa undi mutwe ariko wegamiye kuri leta umeze nk'inyeshyamba za M23. Urumva ko M23 yensipera Kinshasa, ubwo ndaza kubabwira mu mabanga mba namenye cyangwa se muri twinshi mba nagize, maze twiryongorere twumve ese aya makuru bimeze bite. Reka nkushimire wowe ukunda kudukurikirana umunsi ku wundi, kandi ni iby'agaciro kuba udukurikirana. Jya ukora iki cyangwa se ujya ureba inkuru uyirangize, kuko hari igihe abantu umuntu aza akabyondaho akahita agenda atarangije inkuru, icyo gihe ntabwo umenya aho isi igeze cyangwa se nanumenya aho amakuru ageze urebye amakuru igice, kubera yuko hari nk'inkuru mba nshyize inyuma cyangwa se inkuru mba mvuze inyuma, kandi wari ukwiye kuba ariyo wakumvishijemo mbere, ariko ukavuga ngo ubuseka ari kuvuga ibindi. Oya, twe tufata kuri kote zose, tukavuga amakuru ya Bukavu, tukavuga ya Uvira, tukavuga ya hehe, ndetse n'ayari mu gihugu nayo tuza kuba twayavuga. Ariko ndaza kubabwira ibiri mu masezerano ya Washington DC, nayo arakomeje, ndetse no muri Katari no muri Angola hari ibyo uwitwa Joao Lorenzo yatangaje, nabyo ndaza kuza kuba nabibabwira mu mwanya. Imana ikomeze kubarinda. Wowe icyo usabwa gukora ni ukumekinga sure neza niba warakoze subscribe, kugira ngo ikiganiro cyangwa se inkuru yose dushyizeho ujye uyibona mu bambere. Imana ikurinde, Imana iguhe umugisha. Ibiganiro byacu ni akagaruka.